Hutang tuan-puan, kredit kad ni saya ada sekitar 100,000. Hutang rumah yang nilai dia 400,000. Hutang kereta kereta apa kereta Camry tuan-puan, sebulan 1,600. Hutang personal loan. Jadi tuan-puan, hutang keliling pinggang. Kalau tanya saya lah kan, kalau lah boleh bunuh diri masa tu, saya rasa bunuh diri kot. Tuan-puan, dekat Pulau Pinang kan ada jabatan. Orang terjun jabatan sebab dua je. Pertama sebab hutang, kedua sebab putus cinta. Betul tak? Sebab dua ni je tuan. Kalau fikir-fikir kalau boleh terjun jabatan, memang akan terjun. Sebab apa? Stresnya kita dengan tekanan hutang. Dan tuan-tuan, bila kita berhutang ni, kita ada masalah korang. Pertama, kita ada masalah dengan family ya. Hubungan suami isteri akan rendah sebab kita mengharapkan isteri kita untuk bantu. Dan isteri hilang respect kita tuan. Okey, so jadi alhamdulillah tuan-puan, saya kenal tuan mentor, banyak ubah hidup saya tuan. Macam mentor cakap saya tuan-puan, ada satu ketika tu saya dan isteri saya ada masalah kewangan. Dan saya bagi tahu dekat isteri saya, you pergi minta dekat mak you, saya pergi minta dekat mak saya tuan. Jadi tapi sebenarnya saya terberhenti tuan. Saya kata ini kerja gila. Sebab apa tuan-puan? Saya dibesarkan bukan orang kaya tuan-puan. Mak saya suri rumah, ayah saya dah tak ada, meninggal. Tapi saya sebagai seorang senior manager, senior engineer ketika itu, bergaji ribuan ringgit. Terpaksa nak minta hutang dekat mak saya yang tak ada income tuan-puan. Saya tak boleh break. Sepatutnya saya lah kena jadi orang yang backup mak ayah saya. Betul? Kalau mak ayah saya duit, tak ada duit, saya lah kena hulur. Tapi saya pula lah kena minta hutang. Saya pula suruh isteri saya minta hutang. Isteri saya, mak ayah dia pencet tuan-puan. Mak dia tak bekerja, ayah dia pencet. Saya kata, isteri saya seorang guru tuan-puan, income 4,000. Total income kami hampir lebih 10,000 tuan-puan. Tapi kenapa kami kena minta hutang dekat mak ayah yang banyak berkorban untuk kami tuan-puan? Sejak tu tuan-puan, saya rasa tak boleh. Kita kena buat something yang boleh ubah hidup kita tuan-puan. Masa tu tuan-puan, kami jual tudung, kami jual telekung. Kadang-kadang saya fikir, kenapa lah saya tak jual baju bola? Sebab apa tuan-puan? Sebab geng-geng lelaki saya tak mau beli. Yang nak beli ni perempuan je. Jual lah apa kat perempuan tuan-puan, periuk ke, nasi ke, tudung kan, dia akan beli tuan-puan. Tapi lelaki tak ada tuan-puan. Nafsu dia kurang. Okay? Dia kurang emosi yang minta. So jadi tuan-puan, saya jual macam-macam tuan-puan, tapi benda tu tak kekal. Endingnya tuan-puan, simpanan tetap tak ada. Hutang banyak, simpanan tak ada. Tapi tuan-puan, saya berterima kasih dengan mentor lah. Saya kenal mentor dan bila saya baca satu benda ni tuan-puan, pertama sekali bila saya baca buku Zero Hutang, topik pertama tuan-puan, sebenarnya semua orang boleh simpan. Tapi disebabkan kita guna urus kewangan yang silap, kita dapat gaji, kita belanja dulu, tunggu habis baru nak simpan, betul? Sampai bila-bila tak boleh simpan. Tapi topik pertama tu dia kata dapat gaji, simpan dulu, belanja kemudian. Jadi saya rasa rupanya kita kena simpan at least 10% daripada kita punya gaji. Saya fikir 10% daripada sebenarnya gaji 750. Mana nak cari tuan-puan? Hujung bulan ada 100 je dalam bank. Tu pun kalau ada 100 tuan-puan, kalau ada RM10 sebab tak boleh keluar je. So jadi tuan-puan, saya pun fikir kalau saya guna otak saya, sampai bila-bila saya miskin tuan-puan. Jadi saya kena guna otak yang orang yang dah berjaya, otak mentor lah. So jadi saya paksa diri. Saya ambil gaji saya bulan Julai tu tuan-puan, ambil paksa tuan-puan 750 simpan dalam bentuk emas. Dan masa tu 750 adalah bersama dengan 5 gram emas lebih. Masa tu 145 je. Sekarang masa tu saya tak tahu mahal tu murah, tapi saya simpan tuan-puan, paksa. Bulan pertama tuan-puan memang tak cukup. Hujung bulan tetap tak ada duit juga. Tapi beza dia, sebelum ni saya tak ada simpanan, sekarang saya ada 5 gram. Okey lah kan. Tapi tuan-puan, masa tu bukan senang. Nak kena puasa, anak-anak setiap minggu dibenarkan pergi ke shopping mall, enjoy. Tapi selepas saya amalkan tu tuan-puan, hanya sebenarnya sebulan sekali je. Saya cut habis tuan-puan. Makan, isteri saya terpaksa bangun awal, masak untuk kami supaya saya boleh bawa bekal ke kilang tuan-puan. Sampai sekarang kami buat benda tu tuan-puan. Isteri saya akan bangun ke 4 pagi, 4:30, masak untuk saya bawa bekal ke kilang sampai sekarang. Dan Isnin Selasa kami akan puasa. Sebab apa? Sebab nak cut cost ni. Selagi kita boleh cut cost tuan-puan, alhamdulillah tuan-puan, bulan kedua boleh simpan 750. Bulan ketiga boleh simpan. Dan bila kita simpan emas ni, kita rasa seronok lah simpan emas kan. Jadi dapat bonus tuan-puan.
dapat 20,000 dekat-dekat lah kan. Sebab saya dapat stok tuan-tuan. Jadi saya jual stok dan dapat duit 10,000 saya beli emas. Lagi beza saya tak beli emas. Sampai sekarang saya menyesal tuan-tuan. Kenapalah saya tak beli emas semua? Sebab saya jadi beli emas tu lah saya jadi gila. Masa tu beli 10,000 jadi gila. Saya beritahu tuan tu, saya dapat jadi gila. Masa tu saya tak tahu apa gila tuan-tuan. Jadi saya terus konsisten simpan emas tuan-tuan. Sedar tak sedar, simpanan emas saya dah bertambah. Boleh pula simpan emas. Dan bila kita terdesak nak pakai duit, nak jual tak mau jual tuan-tuan tak? Rasa sayang. Dan bila baru beli nak jual rasa rugi. Dah untung nak jual rasa sayang pula kan. Jadi kan tak jual tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan saya memang terdesak sebab saya nak sistem hutang. Jadi apa saya buat tuan-tuan, saya simpan sampai 100 gram saya jual, saya tutup hutang. Saya jual, saya tutup hutang. Tapi saya kekalkan 3 bulan simpanan saya tu dalam bentuk emas. Dan saya tak ada duit cash tuan-tuan. Saya ada 1,000 dalam bank habis. Saya jenis tak boleh tengok duit sampai sekarang tuan-tuan. So jadi tuan-tuan saya konsisten simpan emas. Sikit demi sikit saya dapat selesaikan. Bayangkan betapa kroniknya masalah kewangan saya tuan-tuan. Saya sampai subscribe dengan AKPK tuan-tuan. AKPK dia tuan-tuan, dia kata kat saya, Cik Bashir, kredit card lain okey. Kredit card yang paling kritikal juga nak bayar adalah Ion Credit Card. Sebab Ion Credit Card tak terikat dengan bank negara. Jadi AKPK tak boleh lock dia punya interest. Dia kata saya kena bayar 18% juga. Jadi AKPK kata 25,000 you kena settle. So jadi tuan-tuan saya dapat emas masa tu 100 gram baru 14,000 kan. 15,000. Jadi saya bayar tuan-tuan sampai selesai. Alhamdulillah dalam tempoh 2 tahun lebih saya selesaikan AKPK saya. Semua hutang tu kredit card tu tuan-tuan. AKPK bukan jalan singkat untuk kita bayar hutang tuan-tuan, tapi dia salah satu pensututan. Okay, jadi saya tak mahu terang tentang tu lah. So jadi bila selesai tentang si hutang tuan-tuan, kita ada tabungan. Jadi saya teruskan. Daripada 3 bulan saya naikkan kepada 6 bulan sampailah 12 bulan tuan-tuan. So apa yang saya nak beritahu dekat sini, macam mana saya boleh konsisten simpan emas? Pertama tuan-tuan, saya ikat nafsu boros saya. Saya dah boleh simpan 10%. Selepas setahun saya dapat kenaikan gaji 8%. Kenaikan gaji tu tuan-tuan, saya semua masuk simpanan emas. Jadi setiap tahun saya akan paksa apa kenaikan sekalipun saya simpan emas tuan-tuan. Alhamdulillah sekarang ni boleh konsisten simpan sekitar 10 ke 20 gram sebulan tuan-tuan. Kan? Jadi at least kita boleh konsisten. Kan? So jadi tuan-tuan, kita konsisten simpan emas, alhamdulillah dapat bonus simpan emas. Dapat income simpan emas. So jadi kita fokus simpan emas. So apa saya buat tuan-tuan, betul lah formula mentor. Sekarang ni saya flashback. Bila kita ada simpanan yang kukuh, hasil simpanan emas, kita tahu cara nak bina tabungan dengan betul. Kita tahu, cuma tuan-tuan, tabungan ni kita dah berjaya. Kita cuma repeat untuk objektif yang lain. So jadi saya dah berjaya bina 12 bulan pendapatan. Jadi saya pun terfikir, why not saya buat tabungan lain untuk saya beli tanah. Jadi saya beli tanah tuan-tuan, alhamdulillah. Dah dapat beli tanah tuan-tuan, saya bina tabungan yang sama dalam bentuk emas. Target saya nak capai contohnya 500 gram. Saya nak bina 500 gram sebab saya nak buat 2 buah rumah sewa. Jadi saya fokus tabungan tu cukup. Saya jual, saya bina 2 buah rumah sewa. Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ni saya ada 4 buah rumah sewa. Secara tunai saya buat dengan emas. Setiap bulan saya dapat RM2,000 tuan-tuan. Dan bila saya tahu tentang skim solar panel semua ni kan, jadi saya fikir berapa kos untuk buat solar panel. Kos dia sekitar RM30,000 tuan-tuan. Rumah saya setiap bulan bayar bil elektrik 7 ke 800 ringgit setiap bulan. Saya rasa membazir. Jadi saya survey kos untuk buat solar panel sekitar RM30,000. Jadi saya targetlah untuk ada 100 gram. Capai ke 100 gram tuan-tuan, saya jual 100 gram, saya buat solar panel. Solar system lah. Bila buat solar system tuan-tuan, sekarang ni bil elektrik rumah saya sekitar RM30 je. Selebihnya saya buat apa tuan-tuan? Simpan emas balik lah. Okay, so jadi tuan-tuan, kadang-kadang ada bulan tu tuan-tuan saya tak perlu bayar pun duit bil elektrik ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab solar panel cover. Okay, jadi tuan-tuan, duit lebihan tu kita simpan emas balik. So jadi alhamdulillah baru-baru ni saya plan sebenarnya pada tahun 2022, saya plan nak beli sebidang tanah yang nilai dia RM300,000. Jadi target masa tu nak kena simpan 1 kilo lah kan. Tapi simpanan saya hanya capai 500 gram. Tapi sekarang ni 500 gram sama dengan berapa? RM300,000. So jadi tuan-tuan, instead saya kena simpan 1 kilo, saya hanya simpan 500 gram. Dan alhamdulillah tuan-tuan, baru je selesai bayar full cash dekat owner beli sebidang tanah first place tuan-tuan. Tujuan saya nak bina homestay dekat situ. So jadi itu kita bagaimana kita boleh manfaatkan dengan simpanan emas. Pertama, kita mudah untuk simpan. Kedua, simpanan tu cepat capai dari segi nilai dia kan.
So sejak tu tuan-puan, alhamdulillah dengan simpanan emas ni banyak ubah hidup saya lah. Dari segi kewangan kan, bila kita ada kewangan yang kukuh, simpanan yang kukuh, kita boleh explore another opportunity, iaitu aset kan. Dan itu yang apa yang saya dapat tuan-puan. Tapi tuan-puan, kalau disebabkan saya masuk Publico ni, disebabkan saya nak simpan emas semata-mata, saya rasa sekarang saya mungkin kuat keluar. Tapi tuan-puan, kenapa saya stay? Saya stay dengan Publico tuan-puan sebab suka. Sebab suka tuan-puan. Dalam, saya boleh beli dengan syarikat lain, tapi saya tak dapat suka di dalam genre ni tuan-puan. Kita dapat ilmu, kita ada mentor, kita ada founder kan. Dan harga emas ni tuan-puan, kalau lah orang beli emas sebab harga, yang beli tu tak kaya-kaya pun kan. Tapi sebab beli ilmu, kita ada suka yang membantu ini tuan-puan, alhamdulillah kita akan jadi lebih baik. So jadi tuan-puan, saya masuk dalam Publico sebab saya ada masalah kewangan. Saya kekal dalam bisnes Publico ni tuan-puan sebab suka. Dan kalau tuan-puan nak explore lebih kan, sebab apa? Bila saya simpan duit dengan gaji saya, kita ada limitation. Contohnya gaji saya RM10,000, itu saya sebut RM16,000. Contoh RM10,000, kita hanya boleh maksimum simpan mungkin RM3,000 je. Betul? Tak mungkin kita nak simpan RM10,000 sebab gaji kita RM10,000. So maksimum kita boleh simpan RM3,000 tuan-puan. Dan kalau tuan-puan nak optimize tuan-puan punya simpanan, buatlah bisnes Publico tuan-puan. Kan tuan-puan boleh ada another income yang boleh breakthrough tuan-puan punya 30% tu mungkin boleh jadi 100%. So jadi tuan-puan, sebab bisnes Publico ni tak susah. Saya sibuk tuan-puan. Sebab tu mentor kata bisnes Publico ni hanya selesai untuk orang sibuk. Orang tak sibuk ni duk tengok bola, duk tengok cerita Korea, tak selesai. Kan, sebab apa? Sebab dia tak fikir masa depan tuan-puan. Orang sibuk ni dia sentiasa fikir apa dia nak buat next. So jadi tuan-puan, kalau tuan-puan adalah penyimpan emas, ambil peluang untuk jadi dealer Publico supaya tuan-puan boleh lock another milestone dalam tuan-puan punya simpanan. Mungkin dengan gaji tuan-puan boleh simpan RM3,000. InsyaAllah dengan bisnes Publico tuan-puan boleh simpan lebih daripada itu. Okey, setakat tu saya serah kepada moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, masya-Allah.